Graad 11 ons is terug by exponentiële functies. We've done drawing exponential functions with all the parameters included. And now we've got two pictures of exponential functions. En wanneer ons na hierdie twee prentjies gaan kyk, dan gaan ons al klaar uit ons leerwerk wat ons ken baie goed sê. Hier kan ons sien dat A duidelik negatief is, want my funksie lê onder my horisontale asymptoot. In that case, we can clearly see that A must be positive, because that guy is at the top of the horizontal asymptote. Dan kan ons ook sien dat hierdie ouetjie gereflekteer het. Hy het gereflekteer binne in my horisontale asymptoot. So, hy lê waar B groter is as 1. En hierdie ouetjie is ook B groter as 1, maar hierdie ou is A negatief en daar is A positief. And then we can see that this function shifted upwards, so Q gaan positief wees en dieselfde daar. Goed, with that in mind, let's quickly just look at an algebraic simplification wat baie belangrik is wanneer ek met hierdie eksponensiële funksies werk. As ons daar kyk, dan sien ons dat hierdie 'n eksponensiële funksie is. A is 3, B is 2 en my p-waarde is plus 2, meaning that function shifted 2 units to the left en dit beteken hy ook my q-waarde is 0, didn't shift up or down. Ek kan hierdie vergelyking in 'n ander formaat gaan skryf. I can simplify it. Okay, to simplify it, remember grade 11s, you may not multiply 3 times 2. Jy kan nie gaan sê, dit is, ek gaan dit skryf, maar dit is amper vir my, ek kan dit amper nie skryf. Want daai is die grootste klomp nonsens onder die son. Please don't do that. That's so very, very wrong. Hoekom is dit verkeerd? Want volgens rangorde van bewerking kom my eksponent eerste. I must do that first. You may not do multiplication before a power. Jy mag nie maal voor. Volgens rangorde van, dis so goed, volgens rangorde van bewerking, dis so goed jy oortree die 10 gebooie. Okay, that's the 10 commandments, one of the 10 commandments in mathematics. You may not do the multiplication before the power. Okay, goed, so onthou dit asseblief juffrou. So wanneer ek hom gaan vereenvoudig, dan gaan ek gaan on putting this base underneath both of the terms of the binomial exponent. So wat doen ek? Ek sit my basis. Dis basies exponentwet 1 in reverse. I do exponent law number 1 in reverse, and then I have that I can simplify now. Ek gaan sê dis 3 maal 2 tot die mag x maal 4. And then I'm allowed to multiply that 3 and 4. So if I want to simplify it further, I may do this. En dit is heeltemal dieselfde. That's the same thing as that. Maar hierdie is bog, né? That does not exist. That's totally wrong. Goed. Met dit in jou agterkop, kom ons gaan kyk na die vergelykings. En juffrou vra, go and give the equation of that picture, the curve. You just see here. Okay. So we're going to use the standard equation. Ons soek die vergelyking van hierdie ouetjie en ons sal na die tyd kyk of my prentjie lyk soos wat my antwoord is. So ek het 'n x en 'n y-waarde. Ek het hierso my q-waarde. Dit is my horisontale asymptoot en dan het ek ook hierso nog my y-afsnit. So dis nog 'n koördinaat waar x 0 is en y 4 is. So let's use that coordinate. We start there with y equals 4, a, b to the power of x, en weet julle, juffrou het as prins daar begin, want nou is my x waarde 0. En dit maak nie saak wat b is nie. As my enige iets tot die mag 0 is altyd 1, so that eliminates that b. Take it away. So ek kan nou gaan sê, en my q-waarde is plus 6, so ek kan gaan sê, 4 is gelyk aan 1a plus 6
So A is gelyk aan, if you take that to that other side of the equals to, it's a minus 2. Nou het ek vir A. Now I'm going to put in this coördinate en ek gaan sê, A is hierso minus 12. Okay. Ek het vir A as minus 2, let's substitute in brackets. B, I haven't got yet. En my x-waarde is nou 2 en my q-waarde is plus 6. So nou kan ek gaan en ek kan sê, okay, let's take this guy over the equals to, dan het ek minus 6, so dit word minus 18. That I do first because it's a loose end. Ek vat die losgoed eerste oor. Ek kan nie die maal eerste nie, ek moet die losgoed. Ek maak van die loste goed eerste ontslae. Okay, then I've got b squared. So ek gaan deel met minus 2. Vat om daai kant toe, then it's 9 equals b squared. En dan moet ek onthou, as ek nou die vierkantswortel aan albei kante kry, then it is plus minus 3. But b may never ever be negative. So b kan net een waarde hê en dis plus 3. So nou het ek alles wat ek nodig het. So hierdie ou se naam is A is gelyk aan A, got the value of A, I've calculated there, minus 2, B equals 3, en dan het ek X, en hy het opgeskuif, plus 6. Hulle het gesê ek moet die standaard vergelyking dit gebruik, so I know that it didn't move to the left or to the right. So daar is my vergelyking. En om eerder versigtig te wees, sit hierdie A en B in hakies. Put it in brackets, then you are safe. Dan kan jy nie punte verloor. Okay, the next one, I've got an exponential function. Let's look at that, shift it up. So I've got my Q value, en dan het ek my A afsnit. En ek gee vir my hierdie vergelyking. So ek het al reeds vir A en vir B. They say, this is the equation, get this is the mold of the equation, get the equation of the picture above. So ek weet A is al klaar 1 en B is klaar 2. So ek het vir A en B. Okay? So al wat ek nou nodig het, I can put in that coordinate, I've got the value 3 and the x value equals 0. En dan het ek plus P en my q-waarde is plus 1, hy het 1 eenheid opgeskuif, so ek het, okay, en nou moet jy moet 0 plus P is P, reg so ons het 2 tot die mag P, if you take that to the other side of the equals 2, it becomes a minus, so therefore P equals 1. So nou kan ek vergelyking neerskryf, dus I is gelyk aan 2 tot die mag x plus 1, en hy het 1 eenheid opgeskuif. So that's the name of my exponential function. Dit is dan dit, graad 11 gaan oefen dit om vergelykings van ons eksponensiële funksies te bepaal. Sien julle dan later.